Hello guys, maayong adlaw kanyang tanan diha mga kagalaan ko sa nagkalain dapit ini sa kalibutan. Welcome sa akong channel. So karong adlaw, fiesta diri sa Barangay Lumbia, which is, sa ako pong gipuy-an. So today maglibot-libot mi, maglaglaag, and then we hope to find a place or a home na mga breso mo kami tabig kaon. So, maglibot-libot mi and then napod mi balay nga pagaton kay as far as I remember gi-invite mi og birthday mampods. But before that, we're going to roam around sa area and kinsa di mga like alam mo naman pag Pinoy maghanda gina sila pag magfiesta. So, kailangan pa mga tuta manlaag ta. See you later.
Hello guys, so karon hapit sa midire kay since naman may pagatuan nga birthday, gunahon ako nga tagaan ako sila kanang gift adto man sila kabuok. Kay talag sarap ko makalaag dito. So gunahon ako like ngani na lang ba chinilas pakita gani. Ingana na lang nga chinilas. Ngato na lang nga chinilas ako ang ihatag para na po yung magamit nila kadadlaw kay naman to bukid-bukid gud lang balay. So, ano ako dito sa tindahan kay mangita og kanang sandal. Ano sa tindahan? Kani 42 man siya. Di man to siya gamay mo to siya TV. Parihor man ito man. Kaya na lang 120 ra. Nailagay siya ano? Ano lang good. Kaya na lang. Tapos Anara? Yung sa bata. Adi na maligya. Aw. Meow. Singkay. Ate na So, kari among gipalit. Kani among para sa dako. Mapon fight mig kung para sa gamay nga chikiting. So, mangita mig lain para say bagay ito niya. So, hello guys. Mo ni siya ang amuang napili para sa bata. Gamay po siya nga bata god, so yun na kinalan like fancy, and then we don't have that budget for it. So kanila ang mong napili duwa. Puro siya pana. Kay mamana ang bukid. So mura to siya, and then we'll proceed dito sa lugar, and then makikain Mami birthday. So mura to siya. Stumbling home, we don't know where we're going. Should've turned back hours ago. Out of our minds, I guess we're sleeping outside. You're still a good time, even in the cold. Get out the road, I told you. A car's coming, I stop you. You know I always got you. You know I always got you. Push you to the side, even if it means that I die. I wouldn't hesitate about it, wouldn't even think about it. I know I really love you. Push you to the side, even if it means that I die. Wouldn't hesitate about it, wouldn't even think about it. I know I really love you. Wheels in your hands, I guess we need a new plan. There's a motel a mile down the road. Finally can stand, backed and still looking for dry land. Jump on my back, I'll take you home. You know I always got you. You know I always got you. Push you to the side, even if it means that I die. I wouldn't hesitate about it, wouldn't even think about it. I know I really love you. Push you to the side, even if it means that I die.
Kurang ko niyan. Ako na yung mamay mo. Doon sa ko nagtiwas og kaon. Hey, happy birthday to you. Happy birthday. Kaya naman ka, 10 years old na. Oh. Nay! Hoy, Oh, musta man? magyapon. Oh. Siya iyang Oh. Di ah. kuasa to. Ah. Kuasa to nak nang hawin ang kamot adto na. Kuasa nak pa. Dagan-dagan Ah. Oy. So hello guys, so karon nangaon mi diri sa among gipamirthday. So naay balay nga nangabre sa mo agit. The fiesta sa Lumbia tapos napagay birthday day on 2 in 1. Karon nangaon mi and then after this let's na ulig balay kay pahapon na pod. So mga salamat kay sa tagbalay og mga na birthday tarang na birthday ay. Tomas. Rao. So mga unta guys and mga unta daymi and see you guys later. So hello guys, ayun manamig araigit. Manamig kaon. Gutom pa jud kayo di daghan nang nakaon. So manamig pa-birthday and then pamista. Naibalay nga nag-abri sa mo pakaon dire ila tatay. So moro to guys ng kaninga vlog para kaninga adlaw. Like na lang sa video and then click subscribe and also the notification. But salamat kasi inyong paglantaw ng video. See you next time and may you all have a wonderful day. God bless you all and goodbye for now. Peace out.